eh, Ay, rawarak sa bana aku de tigetin mega bisa kau kira. Apa wanua?
Chu, hey, hey, hey. Aya, de nakakamiori na koy mi kan de kayo, inunun de dadi kayo, naroon na rin sa ataya, de dadi kayo ang kanya sa tokara ara kawanuan tayo ni Borau inanon de Taeka. I see ono wari kita tayo epeni ara Borau inanon ana Taeka chasua at bay para. Tsaka kamiori na koy de naroon de dadi kayo kan na Maori. Ay, kami ulo ko na bang kwede ko. Di beto nung oray lagi nam radio. Kwa kani ham radio tayo. Ya kami ulo ko na pero nunti. Tsaka wanuan tayo lagi na nunti. Di porao nunti tayo. Tayo. Kami ulo ko na bang kwede ko. Kami meta ko in the live. De on the Facebook at the YouTube. Ya kami ulo ko na bang tabora kami meta ko may. Tahu kami meta sinalo ko ni Gilibes. Kita bunyiwan tarawa ikay nge sinalo ko tarawa. Ya kami ulo ko na bang tabora kami meta ko may. Kami ulo na bang tayo kayo. Ay, ko way manya sina rinna ko nun dara kawanuan tayo kini porao nun titaka sina katabuat cawa warire ke sina kau kiran taro busia tami na maka pen ronira inon je tayo yo sabu beraki on taro sini boy ko sky tago tamera jaso ibukin nam tangira timeto ana koira tetapi merina nak sky tago ka sukuna ni mangari ki pakain de tebong ya po wayo sinakuna ni mga deitana ko arapora winon namtiakan tayo. Sikay ko tamer. Sasa ni kairu tamer inon tangay na santo ki mayrur. Ay inon minis me haway kasan nok. Sa busi ko jawa yo ko nakapara yarabur. Ni busi may da panasimay kaspo ngay de metam de tayo. Ko nakasagi na ro jaso marayong. Pasin na tauroy ni busi may amtiakar sina kay ni borawakin na inon tayo ki ay. Karena sebenarnya nang kakawag mayay, ako pa yagi na mayay tamara sa busiko. Si tataro na ba bugin tawarin na tagi nam tek. Angan na temerulung at kora. O tininigori abe na takaruwa yam tek na kono mem kanta ni. Ronira ako pa yagi na may mon na yun karuwa to gina sa busiko. Karuwa yan na magurito wari pa ka mayrora. Ay na kona ni kakilwe aron ng oraya kina nam tek dahil kayo. Pai kay yarataro na ko yung saking kasiguro roy. Mahani ko roy na si May Yesu Kristo, ari po ngay araw ya warsa kami. Amen. Ay ya usia kain to guaya pa kira kina ko muay kay pa anak ko ay team song. Ay kuma kira kina ko muay kay kanje to guaya ni ka bane pa sa kanako de the theme song. Kabesin na ba? Ay, rakorek kama kira kina ko muay kay song anwak.
Yay te rau I ke komena iai Ai kina Yesu I kanta ai kina Aran Yesu Alur ki te ro Karuai ai te kanta ninga Ai kina Yesu Haram te maka, haram te neuri, haram te mea. Koruru inono, hoko tantero, koura pateai. Hikantai kina aran Yesu, iote me kutira mawata. Na kuya ke urua kina noia, tai kina Yesu. Aram te maka, aram te neuri, aram te mea. Koruru inono, hako tantero, koura Aram Yesu Aram te maka, aram te neuri, aram te mea. Koruru inono, hako tantero, koura pateai. Aram Yesu Aram te Maka, aram te neuri, aram te mea. Koruru inono Ako tantero Koura pateai Kantai kina aran Yesu, kutira mawata. Payay tiraw ike kumenayay, tai kina Yesu. Tekina Yesu raba kanje tukwaya me korubu kanaba nukuna miere kan kana kante yo. Tekina Yesu. Tetabu ada kona koyai tekina Yesu. Tetabu ada komena yai tekina Yesu. Takarwa Yesu. Tapaka Yesu yeta. Pena hota chona ba yun tekan Yesu. Enaki mga tekan jiro. Kambasin na ba kanje tukwaya me korubu ante di kayo. Dai kan na yus na
sinang iro konti bukin sinang iro konti tayo de kaya kan ya di sirak sina katapo jawa wale ke tabura ko mena yai sina tataro imanya sina rin na ko nanon de kaya kan sirak inte tayo kayo sa puperaki on taro tamara ako maka saro kon jawa sinang ungora yai kaya kan sirak ya kaya amena inanura sabu siyo ko tamara Pakona roni dan tayo yo kona kaki ay pakai ni kapen ya kiana kona ni katabi-tabi raya ng umera kanta ni nung main nung raya kinanamtiak kay nun tayo nung raya kinanamtiak ako na kaukin ano ra pasina busumaya amtiak asina busumaya na tami meri roidi pena kaidi dan nun namtiak nang anida to kona noto ani meta tayo itamer sa busigo ibugin to wari na tiakin amtiak pakona ron ng tami meri roidi ikakora-kora nang natin ni Korea. Pena takaruay kung tayo di kayo, nakono mem kanta ni. Rani na memon na yo, ni karo tukin. Pai kaya retaro na koim, saging ke sukororoy. Mani kororoy na simba Yesu Kristo, abo ni ngay arawi awar sa kamayo. Amen. Ayo, goya deo ko tabi kan sisaging gebong, erang nako kaya kanan tayo. Sabu sumaya tertaking roy, pai nang kanakoy kaya kan sisaging tayo, aki atabi kan gebong. Kampesin na ba? Ay, punta pa natin kami urinig na ko imi kain tapito kain banda ya binanong tayo kayo. Imain na iwakin ako kaya kan sa sirak. Nasiwara ka titeka waririk. Nandibog yato ko sa sistema ko ruwa dawana. Tagibudawana na kontinua. Ayo ang nakosyo si Yesu Kristo ariyangan na tiyaswa pinakosya na kung nanaturo. Ay gabay, ay kariyay pa anawaya tatandok. Ay kosang kaya kanakwa ananira na kung nanaturo ay yuwan eh. Ay koso ta anakwawa kaya nataya katiyaswa manakoso si Yesu Kristo. Ake pay ni kapani ake nori. Ate buat tenua ay kan kasirusuruan data iri kayo eh takut ya kan. Iya kapaya ni wari kita akan prabes ay kay. Awa kapaya na baka naongo. Kau gini baik aku dia gibokon teh kai kai pai ya kan tetai. No. Yai woman na ini. Ay kami na yaus. Ay ro ko Yesu na yaus. Teman na ibo ko ya pan na ko na pan ni kaya Yesu nungura pa ni kapan kinang kosin ako may wina. Yesu kung tatayari. Teman na, itabi-tabi maron tuwagi, dakati, madira, di tarayero. Kabubusimay, matira na rik. Madaman na, irang kakawag iruna, ungurayakin na nataya kay Yesu. Aw kanta ni nga ba, ngoya ako kung tatayari kayo, wasan din niya tes pangerori. Ane ko na pensuang aki, bako na akin ako may nungura. Ane ko na pen kariya kita ni nga, bako na riyan na may nakuntubota, kinukawangarayo. May Yesu, kakabaya ko papanda na kasus at yakin dan wakin na inon one what tatayrik asar ko ya inanon tatayrik kayo. Sisila kaya sa mga mga kaya kahanda yayo kwa kapayakin kan din pain ka bani ka kunang rayak ni inanon tatayrik kayo. Pai kaya na kwa wata pai para anak kwa Yesu at ang iriya pa kunang pa ka nga yakan titay. Nanon na yakin man ka nga pa yakan titay. Ay yakin ara tayo makangarik. Ka ngayon pa yakan titay. Anang tuki ay kura-kurang tiyan na bayo. Sisila makakaya. Agyara kong kebong katayin ka para na kwadutan ng tayo yung yay sisirak ay kawawa takatinua sa kasukuan ako na Reirei yay Reirei yapon panindo yon kani kapara-para the Trinity kapara-para the Trinity dong kami akan magkatahanan ng the Trinity nga po dito akin tabay para the Trinity ma siya itabay yayatakin tabay para
Ay talk about the triune God. Teswa tinman inanon. Teswa si teman na tinwa the person inanon. Sinakaparado ta na nanon na etangina kinanon tatay kayo. Teswa teman nan tinman tapay para ko ta teswa teman na meu para pata ay kaki amoya ay ka akamaniya akamandik. Teswa tetama teswa tenasa Yesu Kristo teswa tetamni arerori. Nakay sak Yeswa ay katiniman. Mat Yeswa atiman na inanon rapata ay katiniman. Ay akain si tabo rigia ay akiamoya. Si tabo ay akanta nga o si tabo nanoya. Iyay taka si tuwanak inanon terikin naso. Ana sinora kaparan ako na yun matayo tumakoro wopin na wanu atikip tupi maro. Kuna na ako pa si to yan ako nanon naran titama matinas matitam na arerori. Ito ko ba ron takawon ko ron tabi matenu tabi mau anako ito ari Yesu manatangi at Yeswa tatama manaroro at tamni arerori. Raw temanna tatapaman person punt Yeswa. Mat Yeswa asitaman. Ayo to ba yan asinaria insiyata ya bakonoria iremerata tay saki kona nirana ko roya pundikin Yeswa. Baka nano ba sinang kakaya na ko ay nang hindi kita kangangan na rayong. Basta pun lagi ko na ninarana ko ito yari pun nang matoto ariron tiyaso takawawa dapat ay katiniman na ikaki atokia ay kamaniya ingay tetama aki atokina aki akarikia aron dati akin na tamo ni kurundo anu tenas ya kaman dikina sinora yo na tamakoro tuwa na tuwa na ng tinuang kaya so ay garigag bay buniya itiroko puntiaso atiroko wa memena tiaso memena tiroko ron tiaso puntiaso atiroko. Ya kaman dikina batenas Yesu sinora entike ba tibi ma wa eri kini idi kotroko o me kay bokoro sinora mitongin na rigiteman na tetama yarori yaki atugina opun tiaswana apa ni nida takarigi pai dapat ay kateniman na ikay anako punora mo bugin de para karikan pai de makoro duwana Yesu ay karkagi pai karika karawan mo na bat Yesu tetama Akan ako nora teki budenua. Ay mamma kuri tami Yesu ay yon ran. Yesu ay tami iya kami mamma kuri na bay. Ito yakin na yon bay Yesu ay kami niya imayin ta karika bay. Ibunin nga yan na bay karika kibay doon. Kaya no pa kaya Yesu iya ki karika kibay doon. Iya karika ki. Apa ni nida ta karika bay iya kain kaban. Di babari ni kamewa di babari bugin doon kiri yon naron na stabi kaya na ban katwa tairik. Yon tapi to ikay pande. Kaparabanan kaya sa kamate suwakawa, tamakurawa onowa, tikibuawa, ayada tayo yutaya, ayuwa ayada tayo yutaya, ekangay, tesuwakawa onowa, kamna oray terera, yeo ay aswara pon yeo sitemanna, ayo to wawa, tawagin ako diyan nabay yung tero ekangay, pon sitemanna teswa yeo, Yesu saki yeo, sinanori ang ng teteka kayo, ekangay, tira na nung teteka, sitemanna, teteka na pera kabunganagi, ikay, Ateman na pon ekad. O ekad, teteka yakito ginano na takasito wanagi ro yarapata ay kamais. Nanonad, step on the unity, rapata ay kamais, inanon teteka na ekad. Sa ginano pa nanonag yapon chest one. Sito one ek. Enanonag tikutak iro yarapata ay kabas, inanon sito one. Sa siteman ng takarere. Takatuotoro yan karkarbay tamakoro wo wimawa, gemariak, temane matiyaini. Ona kay pun wo man rapata ay kakakoro mangkiyamari awari ki patera site irgo na site rapata to wan pun tiya ka kiroy na ba ni rigin tiyaso deniman inanun terapata site man at yaso awan unoria ana sinora kan karbaya te makoro to wan o te ki pane wabi ma no wa te o sinakaro yamata na yarora nikatu to ngira e proro Yak si teman na te kang ay etta ku Yesu. Stangora pa isengkala te ni ka yayo. O etta ku Yesu te ki bana wabi mano wana kan bai de makoro doon. O etta ku Yesu. Ay makoro na bang si nakaro yamatan na yarora. Ika tutungi. Era kay itete kang ataranda si teman. O itete en proro na rimina. Sabon na tayo bante te ka Elohim. Ika bungona te ka rin te ki wabi mano wa. Mante te ka ne pera Elohim. O Elohim. Ikaw ta na ba mais inanon tiyaso. Neno iya ira bata ay kay man tiyoto de mans iyaki para nako. Yesu pa para nako dinuto de mans. Ge babe si do Yesu unta karanga ri yoratan ay ti Yesu inanon ta karanga. Ay ro ko bana may karaw banan tiyaso atatam. Nasuwat ang ira kituway. Ay kakatong ay ron.
Ite Yesu unta karangat. Takawaman na suwagin. Tiya suwa tata meron ko banana may karaw. O tata may yarori yero ko na yaron de tope. Ento kayo ni Yesu. Sinora kakwawanan din uto demens. Iyas patun uto pa yari yak yatak roy. Hindi uto demens. Te ekad. Te ikotak. Inano yay kamais. Inanon sitawana. Ayaw nga nakabarana bibit. Sagi ako kangay. Tuwana plus tuwana equals. Tiniman tiya suwa. Ebrian. Nakangay 1 times 1 times 1 equals 1. Tiya suwa. Erake. Andi ka para nako nangan. Paano ako kamay matuwana. Puntuwana na. Andi tirigin na suwa. Sagi ko na mga nanirinig. Ba't doon na. Ano sinarikin na kanga na sa mga nang go over our limit. Sa mga riyon na ako na. Mayo doon na skunan ka para nako. Tiniman dapat ani ko tagin digiyan na yamaguri. Sitawana. Yaron to ko da sitawana matenuwa teno sinano na. Ako tangiya, masitawa na tatangarang dengan nakiroy, yon tangiroy, gian ako, tayan karayay katin na yay kay. O aniroy ka para ano teman sa silag, tekawag, imatiya ni Maria, arisina ni Yesu. Imatiya ni Maria, arisina ni Yesu. Alari pare tabi kakina pati silag, sinayra warawana ba, sinapun ka wari regina ba, nakimaha, neran de yan ako regina, sapun ka para ba naron dati akin. Imatiya ni Maria, arisina ni Yesu. Karena sinori man nongolong do evangelio, e kosi nongolong Maria inanon evangelio. Ni bungi agi ni Yesu, inanon de tempora, ikana, onta kay bangaki. Enora ki nongolong ni Maria. Nda kay bangaki o Yesu, yun makina Yohane. Ari takabanen na botoro, ari agi ngay takabanen ndang mabagi meo na ibuko ya botoro. Emuyo ko Yohane ibukin tararuan ni Maria, isnana. Sinoran de pimerwa Yohane, wapi mano wapi mesua. Kabani ang takan ni Maria ang tapay para sinoria, ito yung kinakintabo kaya ambaguri. Ay punan na ba kabani ang tayo, ito yung kinakiyay ni Maria, awaki na ba, iminan. Kabani ang tabo, ito yung kinakiyay ni Maria, puntabo kaya ambaguri, tumakuro tuwan, o ito kibuti bimaw, o ito, apa na uwaga kayo ni po sumakan, tataro, tinano asitawa na, maine, Maria resina ni Yesu, matari na nako. Tagi buhayo, ekota ni Maria, pa iminan teru wariyata, Reirei, imuin wara kaya ni Yesu. Dataro, on the tanning araw kung tatam ni Reirei, hindi bento ko ta. Ay mo hindi tayo, ay apunin na patapay para, naki mga tatani kawirig, yon tayakan ni Maria. Ay po sita po na mabotoro, tuki ya botoro ni kabane, aki ba na ba tayo, karagwata tayo, yari amati, ay po nang iya na mabotoro, ay aki makuro na ba tayo, yari amati, saka tayo, po tiya suwa bari. Ay po nga na ba tiya suwa, ay tuki na pahikan tayo, aki mga kapapakakiri karon tayo, inanon na pa para. Masa tayo ba? Ane to ginas ko nante agin nante iyo ang kay punde tabi kang disilag sa pun si kaya kana bandaro nane sa ki mga karaba barik si kana wana yeri kito di disilag bukan disilag yo na yo ma ane to gin para sa sila kinda tayo kayo ang pasinda pandong rami kan dani nga bayar kito utan na ibubuk naro nare dangiraki disilag tayo kayo era pat MC ayangan ko ni kada na yo. Era ba te kakan siragi ai ron tratagin roi. Wala itago pa kakakiroi de siragari amen no de tayo kari tabi kaki tabi kaki tayo kari nako ke. Daron na de agin na de semeroro kana bang abon ay pukan di siragi ko kana bang abon kana ko ke. Ay ang kanya sina pusiya kan to grupo na nila may piginibew aki aroni na tayo pa akira kana ko mo ay kana ko kunaya to korana na ko lang tayo. Kampes na ba kahit kurubun na nila may piginibew? Kampus maya ki nakuha the state kay. Kanda ba?
Yesu konte kawaina kontene Yesu konte kawaya te koawa Kaidira ni pene inanon kahira Yesu tawa te Kame unai kure Yesu tawa pewa kairirai Mani ai roi bako nori kairua Ponsingoi wante tangira Yesu tawa pe Okane unai pure Yesu konte kawaina kontene Yesu konte kawaya te koawa Kaidira ni pene inanon te kahira Yesu tawa pe Okane unai pure Yesu tawa pewa kairirai Mani ei rai pakunori kairua Paponsingoi weante tangira Yesu tawa te Okane unai pure Erapa gunami kanje te grup nani dai pingin ganang papan roi di mana gunami Yesu tahu apa handapa aya wara de round de songoran de dari kayo nang nako kanuan dari pun dari kirawan tayo are kanuan de Borau Inanon takawanua dari kita kanuan di bong dayay ay may na sina waki ke din nako kanuan de dari kayo takawangan dari kay sina tataron kau kira tatawari ko menayay tatawari ko konan nongora mayay ni memeta ko mayay sina kata buat jawa warek sina poperaki tatar tamera sa rokon jawa era ni kakawaki tayay are sinang din nako ay am purawakin na inanon nara kawanuan tayo tayo sa bubusi ko tamera kuna nanuang aira ni kapara yara pure kay pun nasim ngaira kata sa budang ngaira metam ni busu maira pa nasim may kaspo ngaira metam tayay kararo yan mau kurito wali pa kare na kona ni kakriveira nongoray kinan namteak ante kinan namteak at yason tayay Rona to wari na tekin namteak ang to konan tekin namteak na kono mem kantani ang tinini ko di at merung at kora sa pusiko kakapayera may mon na yon karukoto kina kakapayera namteak as nongoray kinna basta pusiko pai kay taron ni kaniko sa kin kesu kororoy na ni kororoy na simba Yesu Kristo ari puni ngai arawe or sa kameo akawara ni kaniko amen
Kanda pa rin maurin ka pa nakain tabi to inanon tayo kayo. Mauri kain pandaya pa inanon tayo kay. Panahon ka maurin ako kami kamunguran diri rio yon FM 89. Kanano ba kamunguran tayo kayo. Mauri na pa inanon tayo kayo man dita po na kamunguray kamunguran man namika kita ere kaya mitay ni mamanang adi on the bus kita the truck in tayo kayo. Mauri na pa kamunguray. Panahon naman ka maurin ako kami ang magitugin oro ni yon na Facebook live na YouTube. Sirere kan nare ara Facebook nare Adventist Hope kasi type na Adventist Hope and search in the Google kung ano na bang nandito po sa live yan kay itype ito inanon tayo kayo ko click na po kayo kumata ko na ko tawro na bang hindi na bang kanwan na para tayo kayo ngoy na ko kumata ko on YouTube sirere kan nare Kiribes Hope Channel ko na ko mata ko na bang kanwan na ba tayo na yeron na ikaitara kong kay datay mga yare yarang kakaitaw na konteso kaya kunan mga kanina marakawan wan tayo sara kong kanya marakawan wan tayo ginaron na Borau inanon Taeka naron na Taeka ginon DMC on kokyo kak sa sanwaki kay nanon uanu tayo takawan wan kay tayo ay posisyon no wana pa mina kanano ba epane ono ayo kwaki mga nora tapay na Taeka nak ikay yon tapi to yon panda ay akakin dayo maya man banda kakawag titay erik ayo e kakawag babukin na ba teswa erang ni kakawag inauna pakunari ay no inanon tayo kayo inanon tayo kay ka tipi mawa yesan kata roya bugin ungoraya na boton namatan tayo kayo dita patuwan na yon Amerika o yay taman patuwan na tipangapang ayara na patabang ayo aki akabina ko kare na ko to paitawan na tiasibu ya pakana ban nakira ke mina titanga emwan ko to tabayo ete akina kiba aro ko ikayo yare ke bayata pon ka paromang anakon kan nayamang te kasipos te bistom te bis te sin ina ko nang bata ya bubura kanano ba to te misin was e baka na pinanon de bangabangayo arang ni mimi nakay pa yarang ni man tayo ay suway man nun da kena ba te bangabangayo sino why what the bus ana diameter manitera na ayo na ko igagay habak hindi te bangabangayo mayeta ka nga ngare ka pinari ba yati akya taki pa ito ko ya kain dari kiya na ba to ko apa naman kam dari na ba yamang inanon da ba yayo ma ipon suway na pan kanun na pa ida watiririk ay suway manun na ba te bangabangayo yara nagbana banga diri aboro yara nagbana banga ana banga maduare meo waters ti amata ari mon kunia te tapoy ya kata kinkan na makuru doa ya kata sinang kata kay noria bay nanora te bangabangayo yan na ti on nakaw ati on nakawayo tinubuita nga anaw tinubuita nga sagita nga
Ngoy ate saka o kata ya bangana ko ngaya kana ba ko kasi ko ngaya ba to teningaun ni kangay ang ayangan na tinubui may sintanga tinubui tanga 30,000 may sin ngaya na ni kangay o yakan na yakabaya na batakabun na wari na kita pun tiyawan o yakan na manikan na marikan na pinunod na bangabangan iyakikan to ko na painan yaki ko na natag ba iya tukiya Tugin da bangabangayo. At ako ya kataw-taw to korakin. Toy, akya po nga noy. Ay punta bangabangan ako muna. Da bangabangay. Amay stay ni kataw-taw ay kaway mantiya kin kanta ni ngayo bayara kaya pun nakikunan da puwede ba ito na inano. Ikapin da ba yay. Dita boy. Toyo ta kaway na ko muna. Detay ni kayo naron na ibrita yang kebong sinatete ni kaway yon titapo muna. Pamone to wana tapain kakarabakaw. Ay anang kakamako tiya ka na iriya taan na numak iriya grisan tamo ngayo. Parang ya irawa tayo iriya grisan na iriya kita pa iyay mone. O iya matay katapang kayo ni buwe mantatangitang ini katuapong ba abueta tawar ya bueta tana ba isu ay nabantogi kabuya kayo. Ya kya ko rake. Kana yaron tiya suayo. Ya kabuya kiya to ko rake kapwa ka naruyayo. Mari kabuya kiya na. Wala nga tiya suwantangira. E ko ba tiya suwantangira yo so na makin na ba ya kabuya ka tiya mata nagidog. He pun nang ripo ka tiya ka kinaswa ya ka kina. Man na ba ya e ka wa giri million de bongayo. De tayo kayo on na wusin kami na kumone. Mga yari ko na mauri may mone. Ko na mauri may mone. Tokam na tayo patara ka mauri ayo iya pun iya ititabo na may mone. O tita boyo ya kakawara kiri ya tana ni ruan ti on naba. Iya na kita boyo ba hell. O tita boyo imena Grand Cayman, the Caribbean, the honor of the Caribbean. Iya na kita boyo ba mone. Ayya ka kintina ayo tiya ka kin bayo ay punu kurintin mo na ya ko kortami to ko kaya ko retami mo na ayya ka kin nasibo na ayo. At the limestone ya ka kin ayo. Ay rin na tonga ki ba mone babu kin kana ko na ko to ba to wana iyay. O ya tangina ba ya iko na ni kapan tita boyo. Esta mo tita nga kakakamako sa mga kubunin mo na imuna ki kuwara. Ay ka, pasi sakya tayo pa muna ki. Sakya tayo pa muna. Mana ya kataw-taw to kurak. Mayay tita po ya muna ang ayayo. E kakawara ki riya irua. Iyara ki pati tapon kanuyep. Ano na amata? Ang uta kan muna nito pa pala. Iyara ki yata inipun kawara muna. Bayay na bantiyo ang tabayo muna ki. Ingin ki siya ki muna. Bayag urat iya hindi tapo ayo. Ayo to ay puntaraan muna. Welcome to hell. And hell's only post office. Yeah, na ba the post office? Imone. O kana ko reta na ba may imone. Ay kya ko rake. Tita mo na kakongorayan na ba takarak. Iri yatan ka ro tita boyo. Bayang na imaiste man kapaka yo kunan ako tita boyo mone. Iya na ba the post office? Apon sito one at the post office. Kukunan ka na ko ang postcard na kondorom ki ang family amusungi. Tita boyo gito one. Ikaw wa mo na bunta tabo tuwa na to ay may inukan tiyon na ba yo inano. O ikaw ba milyon na mate ata tang kay ni mera kinibuyen tabo ay. Ikaw ba deswa tang ida ya bunta na kin kamera kiya na matan naron ayo imone. Milyon dirik. Sinanora ate akin na tabo para raw inanon tayo kayo. Patera ate akin na tabo para yon mone. Ako na punura tapay. Amoni panta kami mi hapon di ondi kita tapo. Kamerwa ayarana moni. Moni tapo sitiara to pa ya wore me depa ya te agina pa para tenama ati. Kamasa nonora tenama o namantara ayo konori apopo ti aka wai era wata tiga ye. Me tenama ayo ai punti ai na beti ai kubura ke. Kangateran. Ayo ori kita pa ya ka kamakuri. Pa ayo te agina pa para. Takos to mo ko wabu te kiburu wai. Awana ko nikabuta on naba o tapani niya mega ki Isaac medakawari tangira ayo ite kapani antay nang wak tuwagi ay imuinto ki ari muinto de do gara takawo ayo turong nang kakongora sinakarakin na nakapani ndiri ay kawo nan kapani ndiri ka dinu wo may bokona sinakatapani na ayo mete akin ki ay te kan tiya kana sikrawan ka uring narariri yon tanga dedik o sinori ang kana yogi Yesu na kontion na ba na kausiya mati a kiaroiri. O to kora ka kianga meu ya na koina ina na yata in meu. O no sira ke mandu ani mateia ba na ira Yesu na ko bokontiang. Yei ya Yesu naron na rena konte sira kina ba yei ka asuku
Ndetayane paki kauta kia pun sukuna penduan meteia nagi kakamakuri nagi kakarunga enge kiere ya kidarikia ba yau kirwan mete kidarikia ba austora kikarori ongaya akina makini pai ata tani ngangan te mangaus ata kawa ane te pai asri yakin nan te ano inanon tain tanga andik o ina dik nakia kain ti on na bayo sasana ban ni yang wena ban bas nakana kona ban inanon Reirei paki o meta ba yakape kita tani kai manane na kia buaga inanon tuwana tanga atidik tuwana tanga atidik ara kati tipu mawu Reirei inanon te tain ko ngorai kai pande dokin tanga andik yo teso enang kamata ko tia bangan maka na mana koi kamana nga net ko tar mai karawa ti rutar mare bo enang karu na kun tion na ba yo benang takataka yon tion na ba esen ka buwak enang ko ngorai nanon ayo ka benen pa ye kanadik eru takawa akauta ki mate ki apuaka apuaka na takawa matatan mana korak o ameunan toura waki apuaka ane takaban ni pai o pakati ay may karawa o kameuna yan ayo tiya yan apaka ate kapania aki tiya inumone mayo takabanian na yan apaka meron tiya son kameuna yete korak kay kapon ng buaka ba tiya kinakin na nakana senarya kin ng anden Reirei kay Mayra ikuntano kayon tano ni marawa tubutan na matayo pare tatan enang kausia te korak ke enang noni te korak ke akauta kin tayari aki akusin temuan tayo ni Yesu takawok ang kaya kauta kita korak ayo ayaron tano ni marawa o anang buaka na takawa di karuwa may karawa meron tiyaso. Ita ko Taeka, ka pai ani ragi na temo ni mga usay. Ki ko na temati ari takawa ni kade yakay to korakiay. Temati atakawa. Ayo temati atakawa sirina no angkain tatay ayo. Temo ni mate pun temati ari sipan ni mate ay bugin tiwan na ba bubre. Sinapan ni mate kay tarira kabanen kay di bay kay salen kay di bay yon koin temati. Ani pun temo ni mate sinapan ni mate ay. Tekawa ni mate pun temati ari yakya tugina. Anya ria pun sukuna pen karawan na kidodo ki na konte meuna pare. Pai bugin nararawa na konte aso. No pun takawu ni mate kanya ria yakya tugina. Tiwa mata kana pa rarawa na konte aso ya punira na kona pang kamaunana detayan. Tekawu ni mate pun saki si muin na sibungyak na konte na ba ebure. Mai bugina ba sesandi ni na ba kawain tebure. Timate yakya tugina ay yerikin tugin doi tuwa na tanga tirik. Oroyo tatan manabuka na takawa akauta ki mini mewe imatan teso awata ya teso ipundang isiro ito ba ya karoya ya pundang ni Borau ya natai ya pun kaya sipain ka banen narun desiya bakati ay may karawa may don teso ay koste na marti ay awapo matakawo ni mati tukura kaya buaka man ngan tion napan man nangin tion napan ikaw ayo teso ay yakari kang tion napan bu ora na kunta para ayo yon te kan tion napan bu war sinakana ko na bangkan inanon Reirei kay Mayra o inura karawa na bangkay on napa na bangkay pa mau na tumuan karawa matumuan non napa at ako tabi man ba sinapun sukun tion napa ayo pun tion napa ayo sinapun sukun na pa yay ni mek mayes ma tion napa ay sakit tion napa ayo inapun kay sakakimon kaurakin tiyain kay sakaki o yes pa kunakan ni mek na kin duwa ti irutar maribuwa oy nakabanera ni matay teswan ko ay may matay oy nakeri kita mati oy nakeri na batana no kawo ki matitang matimarak mauna na ko bay de Borau pai ay kas kaina no ye indoro takin katobong inanon meura mara usu kana no bay ye abo si berendo takin no kawo ki kamarak bay ay tangira ya kain ra usu ka banong na ri kayo sipon rota ki ay meta ko tita kayo inakabanen ran ni matay teswan ko ay may matay teswan na inakoy ran ni mataran de bongay sinaki mga tang ake mga tatang bay bugina ba ake mga temet ake tanano kawo kin de moy ngari sen katoroy teswan bugin may men amen ande tapay yarang kakawak sinariay na tayo raw nanon tayo kayo ba teswa ipun tangirira etangiruk ay tangiray ba bugina ba ipun mate bugim yak si mate bugi ato ko ra kay kapo pay may nay na eto pa Reirei neka kinang to si Reirei sugus teswa imate nasina Yesu ibuki amatan ka ban ibukim ay buku yak ka iba mate ibukin tiyo amate ako kono makinang kontero yak imate ibukin tiyo amate ka ban en buaka kay Yesu amen sipan en buaka kan ka ban all have sinned Epanda ko Pauro aben en pure men naki kareke awen Yesu tiyo amate apungia kinang kontiyo na bayo epure Pun nakita man na ako na anis, hindi ako nabayo, ba pun tagin na tayo para.
me tangiri na Yesu si benen tangira ke wan ta ka benen pain kakawa kita ka benen ko wa wanda kakawa me sa ta ye ba Yesu ya rangiri pure kana no benang kamera kia amata inanon irawa te million te didik e ko ba kona pantangiri en kamera kaya mo inanon irawa te million te didik ya gitu to kinano munun men mera kinano mi donom ay punta kanganga Yesu antangira sa kinano benang oran karawan kana ba karawan sa ori na gino makina Yesu ayu sa ka kaya ri Yesu ara teman mesa gani bendan Yesu matatan ni kakatoka tebuki na kon Yesu ayo teman na tiamata ako re tiakan tiai akakang Dr. John Scott kain di Anglican kain di Anglican o to why teman na tisarabakaw ayag busumaya teriri yon mone buyen nakitutok no to why ka kuwa ba akia tiai buyen nakitutok ya tabena benura inanon detayo kanaro pa sinasisirakin detayo kai ko takataka ngoya ko ngorante kayo yay tebay ako na magin na mayam yay to buya ako na magin na ba kira ke mayam detayo kay aki tiyang yon mone ay uran nakitutok inanon sirion teriri ponteriri ini pekan o puntete ne kana ko Yesu antangina ipuntete met ko ba Yesu ate akin nanda pa Yesu ay pun nakikunan ka buya ka tiama ta nakitutok on nakitok pun na nariri tay monyo kana iya rere yon ta kan mono pa iya mono tie iya yura siringi yon ta on kamera kia e pure teriri yan second nariri Yesu second nariri pa para ta sira ki yon mone sinangonan ta pegi ang ay nanon tay kina bayo ikosin nga imone iko wa mone tita buat imeto anura nbuye inukan ti on nabayo toy nano sa sanura te akan de banga na banga tiriaboro inga kita wa kya kabina ma sa kinano no pa imone ana ko ye pare pun nakya mone ate akin kita pa ay pun tenan kara kay karang ni ko kongora o to andro nariya kitugin ka karagin nan kami mi me ko ako kongora kagin kara kay mata kapenan pa ya kapenan ko kongorari ari punte akin na tepok yayo kapenan ko kongorari yayo o nga yasi din nanon kay inda dai yayo siri pa ya te kay bugin mone pa sagi te tabo ya buye ina to kinga yuran mone to ta katenwan sisirak ina ka nga te asu antangiran kama una yeto korak ay kay tangiria ay kay sisirak ya sinakya kay inanon dai yayo mara kita magoro ana yawo to ki marto wana panoria ya kando ko topong ngari yuran na yaron tennen kanayay awanari ke bakanga mange kana kaini katonga ni kapania ayo tetairo na bue tiai na yeron tenden kana ye kono tenden kana ye pun pen urano pen ura makana maina non tiai awana pen ni bue to kono ke kaini katonga ni kapania yes ando ko tobongai eswai ibu kina bakanga ite para nori ya kando ko tobongari nanona yon kawai nando ko tobongani meswai do ko tetai inaro ko na yaron tenden kana yey tiya yare o nakabuogi ya debong ari akando ko punna na teka yeo at tapota amen ika nga ta ko pa para ana na ko mone wake abuaka kan tita yare met o aminang kay mone awata ben ka buya kaki aki ya ta ko pa para ba inaro ko topong nakabuoka ki taka woni better to makono ate tenu ate ki bani suwa eta ko better pa akay ko kita yan karawai kay yan kay mga naba nanataya kanap payera ni kawagina bakari anti ay tebong ni kias ni kamatay kamatay kakita ng rateso tara na taya taya boto ro better akay ko agi bain di on na yo kono rate saraba ka undi on na ba yo de scientist tan ko ra pa in buwa kaya karawag tinu clear ge pay main buwa kay kamakaruri ay na kaya karawag bay kay anabanen ni bubugi tagin na bitero anabanen ni bubugi bayay kan diyon na bayon buka tiya yare na baka may karaw e bakarin ka buya kaya aka buya kaya may nano tuwara kaya no are men nano are kibagpera kaya may mentemerawa may ikabintemerawa inano ina buka ta kaurawranan tita yare baka na ite so yung ay e buka ni kaura may nano daw to sinabi andang ni mako yarang kakamako na tayo katuwa taratakin tayo di kayo yak ayo to pa yapon tayakin na to pa yapon tayakin na Petro kay akay ko aki bae kay pakarianti ay yari ba sinakangay me sakati yaus hati yaraus tanan buriki pay ni kabanan ti na bayo ite akin na Pedro karianti ay ndebong ni kaya sarin te tayari sinang ilan okay bunan
Mekakawag de mewayo, ikakawag suniki bay, sekatete, ibugi na sila mesipura, meskai ko na para pa ibugin meura. Ndabong nga rin na ako, amen. Ay kakawag yan, tirapurin nan. Ikakawag yan, mekakawag na ba meura, nakon na rin na ako. Manda na tayo tiya inamunin ura. Ibera tamakor to bimawo, meruayo, patiyay, ekakang nga suara. Tiyay, ekakang nga suara. O anekam na tautawiya ka na abuaka ka. Panari ki baka nga menang yan nanon wemi inte po nga rin nakoroya. Punna na teka iyo at apot. Tirato kina temenang. Ayo to kina raw iagi buyan nakitotok. Si teta yari menang hiya yetok. Panroy karuan teta boy agitotok batia yete kina kaya nagi mamat. Ena pun nagimet ini karwa ipun papa ni roy kanana. Amen. Han tekan tiya gitotok. Inauran nagitok ini karwa pun papa roy kanan tiya yan. Apa na ito ko na kay kabubuakan, hindi kinimanang naroon na tayo kinagin maraki. Anak kabuya ka kiyawa matay kabuakan, karo ko ay po ni manang. Maki kabuya ka kinagdodo, kinanon Sirion, masirion, tiri kiya pura tiri yan. Sakit yaswang niya. Inakangara tiyaswan tangidan kami ako na yawa matay kay tangidan, at sila kaya sakit yung tabigyan. Inakangara tiyaswan tangidan, kunahan karawan. Paya tangiri yawa matay tiyaswan, tiyarwari ang anak sinateri kiteman na iyay. Payangan nakimet yan yung makinna kana ko makinna yung makinna menara kiro te meu ari akito ke amen tieswa etangiri yo amata ni kabane etangiro ko o etangirai detai ri kayo ai para tieswa yang ya ke ri bua ka te ka ibukin tieswa ma tieswa pun ko ta na tangira dana ipene nano na irom goya ko ngoranda tai ri kai pa tangiro ko Yagi kairi ya tokora kai kaga mewa kina kokara iki mena ye te tangira ibuki na ba akona kinta kairi di bai esoro beki Yesua yagi kairi ya tokora kai ka abuaka ka bana nora te mewari ba pondawa nika nora te mewa apondang serupek apondang kaina meto tokora kai sinaki ri ngai dan iro tokora kai sinariki patokora kai sinatauro inanga nora na koina bayangan skona antara ruwa kidon mana mete kana abuaka o kiari ba iro anaka boga kina iro kana antiai ana meuna ina non pupunti ai ane depois ia que tu kinti ai e meuna roi e pen roi kanana quando ori ai te menang ni kabane dirai non te pai parang ke e ka bongona te ka meuna ke ia ke tukina kiti ai ia ke tukina te pai para ia ki konan ka unte pa ana te ka iboni rona sana ini kabane na ora sinata ia aka ini makuri sito wana tenipa te ia ko wena non te pai para ia ki konan unte pa Oya kirin na bandara ya ko si mabuni ya ko. Meri niya inoin darana. Oya kare kaya kami awara. Aya kitutuk. Sa kinano ba kami awara ya kitutuk. Diba ya kitutuk ya ron ta kami awari. Ya sito wana ron ta kami awari. Dita yara sen kami awak. Ay pun na kitutuk na ba muinari. Muina. Ete ya kinagya. Sa pun suko na ba ni meon nakituk. Igarawa. Kana wasi ko kohon na makina kontiyaso. Maririyan tayan ba besito. Makatukani pa. Mga usiya mat. Madamus kiteka. Aya kituk. Ya kituk. Sa kinano ba yapon kakangay na nagido gin ya yai dogi anda tayari ya panet ya pan insan do ikaraw ay kay ya sante ita taw ka bon jon na bayo ato ki pan ka pan te musiki te ya ki mga kabonga naki asu ko to ko kay ka apen ndoiri matiaswa ndabongare na yari ya kain toto makomor makawa kay dari yang kiya kabasado wena ne buren ka kay di don to ko kay awana kon koroya koroyaro ikakamayra awari ki patte pa indiri gayare ke kaya ndiai aya gituk ekwawa kanalo baka sikabonga na tete kaya gituk ekwawa kai kain komora toto makomora tamena ben buye na ben bongayo yaki ya kamen ben ya kamen sen metin kama una kan tia yari pakan tete yari siakin no baya pun tapen ben ura na bangay mete akin kai aya gituk e pun siti akin akin tete yari pana pun penero in menang ni buye e pen kana antiai o etuki ane nanon tete ka tia gituki ate akin akin kai baya para Tiai ya ke toki na pun tiai mina aki toki. Ane te paya kakawak. Awane na kaya yan kaya ye kwa we suang kami bangke kamagi karoi pe kaya na on demand na on demand ko ribo ko ya kaya kamagi karoi na banako. Ay na ko to ko kaya na kon degen te kaya ya gituki. Mena na ko to ko kaya rori na kon de meu ya gituki. Ay kay te kay kakabonga na kinta na ko. Ni te rai ka wo te gituki te gituki. Mesa kinano ba ya gituki. Apo ni kaya niya. Mani paya o tukina bandeta yari saroi te suwa aya ke tokina punsia kita kasua aya ke tokina ai kai ko ko no pai ko te suwa boni ai te suwa kana ba kono kama una kin tokin tetai
Masa kinano ba tisuwan niya pun susungan ko pun kakasuwaya ka kina ko pun ka ayak. Mina ayak ya tukina. Kuasa ni bayari ay pun ngaya na bari tukina meong may ngaya na pam din. Ada nang dokoy mina kan tayari. Titeka ni kuri bukin kami una bunto ko na ni bukun teka ikarang ni matuwa to non para banin. Paya nano na kami una kin kapan ni aroy ki nuru aroy ni kapan. Ina pun papa ni aroy nuru ka ina papa ni aroy ni kabuya ka. Anya nano tiya ni mone. Este kin nano tayo kayo. Papun na kya tiya ni mone tiya kin kya yura na pan karwa to bungayo. Paya wala pa temataro raba pa takawa yari na kon temati. Awa no akan hari ni ay. Mga yari tapay para tiya kin na na kami una kyo amata ay kapwa ka. Punsi to ko kay kapwa ka. Bunta tayari. O pun pene o ituki. Anya tuki amata ay kapwa ka. Irang tere Reirei kay. Ana mati amata ay kapwa ka. Iro mono o mateno ba punta bura temat. Mana pa insuaro ay deso de mewari kito giron Kristo Yesu. Ay arawe. Ana kami una kyo amata ay kapwa ka. Duka tebi mateno ateno. Ay kay pai ka matayen ko ay kakakawak. Ana kabuya ka kyo amata ay kapwa ka. Ay kay tuki amata ay kapwa ka ni kapan. Ana kami una nakuha kyo amata ay kapwa ka. Ana rikin men nang amata ay kapwa ka. Ana rikin amata ay kapwa ka na yero yang kia. Ay pun nakira pataya. Paana pa rin nakira pataya. Nuran te yari ni men nang. Tiasuan tangira. Ibete yan amata ba ana riyan ni kami awak. Matiasuan tangira ayo yo karawana ba takaban yan tamaro ari na kunan karoy tiasuan tangira. Ipun nang atetay na koira. Iyaki ikay Reirei pa sinayra na no. Iyaki ikay Reirei pa sinayra na no. Mayo puntukin tiyo amata abuaka ka ipun dinaya pa inapun dikin tukina ayo. Sakit tiasua ayangan na tukinan. Tay maguya kana kamete terapata bagi kunan kamete tamni. Makam na maka tuwari kunan kamete tamni meterapata ikenna punterwan met. Sakit titapo na batuwana ako. Kenna eno metetakat titapo na ngati iyara na kipapuntiwan na bayo di. Inanon tiwan na bayo ditano. Tetakan kuri kaya kabungan akin na panakundi. Tetaka ayo punterwan met. Sakit pa iya to ako titapo tuwana. To yan tiwan na bayo nan. O tirana nun na teka tayo para yon. Tiyay ayagi ko na animet. Ang kana ka baka ko bay mo kuruya. Ito rin gininum temeo marapatan may uruwag bay na. Na kung dinim may bay may kaway ikin na. Na kung tiyay ayagi mamat. Tirahin na nun nagsatay pa tirari. Ayagi mamat higay. Iya po nikangay naman ikarakwa. Ipon papa ni Roy. Sari ay nga nota nga na pa. Tiyay ayagi mamat. Ipon tiyay ayagi ko na ang siling at yamat. Ibuye ni kapapa ni aina ni karakoya pun kabuye ki painan kabane. Ani nanon tiya yaya ki mamat. On nakaurati ay matarawana na oy nakangaw siniru taram makepares oy nakimet. Inakang usay ka Paris tiya yan oy nakanna manikanna. Oy tak bayak ito kin kia pun peniroy dapatan de Paris ngapan. Kana stara yang kai. Kanano pa buye na penikarkuan kai. Eko wa buye yiru taram karwa tabong ayo. Yak ake tura yiru taram ndabongay. Tiaswa na mga mon ko ki bay naruya. Narun na tiyakin na tabay para. Tira ana tiyak tabay para. Nagidutok yon nagidutok. Oy na kamera ka gintiyay madubruntun. Oy na turo ke bubun kamera ka yan nagidutok. Awaki amuskan dawayan ngay na oni bong. Ayo tabay tiyakin na tabay para. Na turo ke bubuna nagidutok. Iya tira kita bayar ya sen buye may nanuari yo iya tira kin nuara kin ako karawa ay punto kinanapan. Agi to kin tabay para ako na anday ba ni karakwa tetuki. Dapat ay enano na tetay awaririk. Akan tayen ka toto ay karang kakao es ko na anday yakin na men tekan tiyay no muna ay agi toto kuran. Ay nakairiya na to kana ko matantias wa nakairiya naman ako temataro kina ko rarikin temataro ay nawara taningan anti upay ay naturo idonan nagituka yo taraya to ora ka turo nak baka ni kinaya kin taningaya. Ay wala kita ngayo kanang magitabian tani ngayo ba ya ataw tiya kana kita wala kay ilo ya ayatok masagin na no ba anang puntaw tiya kana kinaban nagitudo kituro kay patukian deta yari amatiyay kaya na no nagiti de bororo yun deta yari amatiyay ito kinapateturo na kaya na ko yato kay katuro sagin na no ba ipun na kaya na patukina may kay ni yay benakos imatani yo ani manayay nagituki teta kan nagituki eriyin Tiken kayo nanon taningaran tayo kayo basta tayo basta kinano madabay
ayake tugina ya pun nagi tugina bantana temera kimatera sakianya nonak mangaya yangan na ba iyo ngai yangan na kiyo ngai ni kabane anapong ni meo no ana mena ina nontia yo amata ka abuaka ka nikara kwa tuki nikara kwa apane ni kamau na kiroi sinora ta kai konaki to wana yo antio amata ka upai o tio amata rataro ayo ta kai konaki o amata sirak dia kan ta kai konaki ayo yo anta ka upai merataro ayo e pon ko mai wini yesu e pon ta yakin na ta ko ba e mena tio amata ka upai ditabon kamera ka imuini matena ngana ta yakin yesu o siria inana ya sinagi di oyakin ya terong ayo pon ta kan mewa ndongorong ina nana Reirei yesu yo anta ko wa eseki ko antero irun tiaso o mamun kita man oyo to ba ya kakawa kin kana pa nano na kero ya te yakin o nano na to ina pun nang dibukai ba te yakin do wai ba ina ko mena ipan panin na beram o kana no ba mena ipan panin na beram nano ipun te panin na te to kai ipan panin na beram kana ba ya te yakin ba ibun nano na ro ko ma ayo te yakin kai konak sagi te yakin litro e pun ta wa kero nano ba pun te pa yarik sagi te ba yarik o ane te pa yana kakawa kanano ba to ko waroi erang dibubukai panin na beram o matagi karawa ako na nori on meroro na memakain mone agi amena inano ayo sagi ta kanta ninga inano ta kai konak ayo sagi ta kanta ninga karo ye yesu nta tai ai ta kai konak yon te amata ka upai orata ko nori antio te man siuta ya ka kwa ta ka upai e ko ta te amata ka pa ya giron teso ma te amata ka upai ya ngaterang ai mera ya iron teso te amata andane ya kwa yutai yesu e waia ai e waia nta kai konak ayo pena suangia ba e pure te pa ya atonga sagi no ba te teso e ka pa ya te korak ai ka upai sagi no na e ko na andang ni ka pa ya na be amata ya ki ana pai erang mai siri ka pa ya na kon te amata e pesa na pai ma te amata e pesa na pai ya ina patokina pata kai di pai na para ta ka pa na se pena tai e ki ko na wo ta ka upai na ko karo awana te yana kon dentiai te tang meta kangingi wi ai pabugintera ngai te tang ni korakai ibugina ba atai ya apun konande epun konande ki rio te meu te tang ayo saki pa te tang to apun meragin ka to atai ba ya apun bubu ena e te akina ki kai ba apun atai yang ande to korakai ba ya apun konande ka meu ki ma apun sen na ki pusamaya ta meu ki ani te tang inda no apun te meragi turing apa te meragi nuring apa ba ya apun konande ka meu ki ma apun na ki ni te meu o ande te bayar ti ai no mone ke mone ayo te bayar sata yang kan ina nonda te ayo do tira ti ai no mone ya ki buye mone te ayo e ponta ko te bayar para ba ki buye o mata ka buaka ka ma ka suka ki bukin te musiki te kan na ki dok e ya ki buye i mone te ai pare te akin na Pedro akai ko kita yen kara wai ka yen kai mon na pa na te akan ni ka wakin bakari antia inte bogin ni kes men ka mate yo mata ka ki tangira te so punna kian tapai para te akina ki mone patte panga ki tenanga nga yanti on na bayu meta ku te ina mone ayo ina ki ba puni me yanti on na bayu no te ina mone ayo ina pundi ki menti on na ba esta kata kaya yon tite iya ina non te tai ki ai pun mone te tapoai dokin tanga te riki ai neri ki te tapoai o te tapoai na kaurak te tai are ko yai te iru ter mare bo benang te kata kan te on na bayu ina kaisa ka kini ka pena ka bue ka kiona ane te pai ana kin ka penentai sina tai to patio na bai na susu na gitu ki ondang tamaro yak ya pun sen te agin na te pai para ina to kita ina imu into wana tanga te ri ki to kasos to magoro wapi o na kauta ki ama tai ka bua ka ki aku singko ni ka walk ni yesu ayu ta ka wo ni mangaus to kora ka ki aku sunga no monta ya na ngusing ka yon ki aus apo ta ka kina bayron tatan panang ina ko buakan ta kawari sito wana yata in manang anakon takaw para bukan o ya pakana pati ay anay tiya so may karon kamaw na yan kapan ayo takaw wani met o timet meris at tiya kinako nanon tinamar tiyay timet era takaw tinama arti ay raw ayo tiriri yan ang ni bebe tayo ang takan mo sagi mga takin na tiyay tabenura na pantapong ngayon kamarakiya to korak saki si takin na takapan yan nay dukin tiyan na bayo enang kaurag dewan na bayo o yan ang kan nemone dada yan pun siya kita kamera kaya kitudok mapunta ka maunaki ay kaya to gina pun si mo inti ay kaya to gina masaki man e buyen ka wa apen ni mandang roy pain ka pen iron eta ko yesu kia pundo ko marakino rawawatanan nda kay bangaki
Aswaw, yara kay kwa kita na. Yara kay kwa kita na. Yasa Kristo nang atakawa ibugin kami awa yomat. Kristo enako na ko inon ay ni moni on din ano na. Bayongan nasaki din ano na ngayon tapong ngay. Punna kaya tebubukit dora yon takay bangagin tapong ngari mag Kristo katong ang idang idaya ni merak yomata ni kapane. Ang ko yo ngay. Yon takay bangagin Kristo ewa takora na yabura taboton nomata. Yon kamnora rawatan na gero. Aswaw. Oyara kay kwa kita na. Gimana nga manabot ron akong tinanaro ko. Oya puntangin na pati ibubog. Baya bondo ko rawatan na bayari. Oya suwangi ya. Kamtsukoy kay pandan akong tataro. Iyoki. Awa karawiyan na maso. Kamaki kunan kami rurungin kami. Iyara ko rawatan to ya. Oto ko ragag bondoro na. Ay ko tabero na. Ngay da sapya ka tutong iya to ko ragag. Sapya no rawatan ni Yesu unto pong ngay. Sabi ano rawatan ng dabong ngayon, sinapu sumaya, meraki na riyasan, meraki yan takay bangaki. Pa Yesuan, tangiro ko. Ay, tangiray. Itakuan na tayo kay Yesu. Iya ko kura ito utanan ni matentiyo mataya buhaka ka. Ipon sisirak. Pun na tayo katuwa iyo. O saki kukura iba na rairak, men kaway na, men mew yay. Why you right ko? Pun na kaya kukura yung tiyeswa. Pa ina matentiyo mataya buhaka. Ipun na kitang ina pinakamang muna atiyo mataya buhaka. Na yaro na yarom. May yapon nang kukuray di kiteswa kanaro ba? Si kukuray. Kanaro ba sila irak? Sila irak men kaway na. O ni kaya Yesu ang tatay di kaya. Raw, tatay di kayo. Iya ki kukuray tiyeswa ni matem. Awan de bukin na to na no tiyeswa nakita ngira matem teman. Aka kaya na ko. Awa kaya na tan kaya na. Iya nga aro ko na de tiyakinak. Mangki ama suwara ba kasi buhay bunwana na ko na ba na. May iya ki pehni kay tiyeswa na tayo na ko. May to na no na. Kaya kita ngira matem teman. Ay sikiro ira tiyeswa. Iya kita ngira matem, iya kita ngira matem. May sinabi rin nura te may awari, sinaki pa kantiya yari, sinaki ka buo ka kantiya yi, ari na ko to kapanentay. May sinaka may awagi nun Yeswa, ndabong ari. Kanano na ba ko kani kami awagi nun Yesu nda tayari? Kanano ba ko agi kandi na nun tiya yari, ari na pa kami karo tayari. Kosa ni pahim tatayari kayo. Kosa ni pahim tatayari ko. Kura pa taru, kamdapan ka pa ni. Taru wa manaw dari, ang kami na kam kati na pa mi. Nandiredio, idari kin na mi radio. Memata kun Facebook na di YouTube live, kamdarapan ka pa niyo. Yeswa tangirira. Iya kikonan kaura yo amatan nagitok. Me iwetei dan tebong ngayo, kapan pa ini kakawak. Pas naray din nanora. Pas na nakoy na. Am nakabayan kapan. Rab, koraba tarataki kiroy. Tirong-rong ay monte. Tsaka chicken ano, tsaka kongora na ko ilan tayo di kayo. Ari akauling ira yai aron na natangira Jesua. Ay ko wan tepeta yas timeto tatara Jesua baka ay Jesua ni kariki kay na koira. Pera pa na taka Jesua ko spaya na koira tarataging roy. Paya ko ta roy na tangira Jesua na koira. So watagin na koira. Engi ang gispaka ba puntang ira Jesua. Ya kili pa metera pa sina meti bokon te pure. Etang ira pa sina rai din nor. Kora pa ina bok te we. Tetay di kayo na taka ada wasan spaya na koira. Wara raw di tayo kayo ita ko pa rangi dikit metata ti Chiotaroy karuan ti tirong-rong si Borau wakin na tayo au kanta ni nga ba Jesua ay nakatay dan kay di na ko na natangira asin ako na Noria inon pong ni Mehora yay te beba ta kan grupo kan na bus kana yan feedback ibugin ta kongoray ibugin tayo kayo ko korean pa yon te beba ang kuya ko meta ko online ko nan leave am comment ya busi ya kain de grupo na may bigin daw kama kaya kin ako muway kay ni kana ko punamito ko ra na ko dan tayo kayo kabasin po.
Apa? Kanibigin mo? Kunami? Ay, kaya punta ba nubus te tira na ite ba te takin korubog? Sinabusi lagi te tokoran na kanibigin mo? Kunami? Nawalan tayo kang katawra lagi kunami di tokoran. Ay, kaya punta ba kakatawra kunaya kanibigin mo? De takauling nakon de Sunday ay Mayra. Sunday ay narokoy. Yay de Reirei yon to kuka. Bugin na marake ka parents, bugin de merungim. Anta na tayo ako na nimang ari kasiyan na requestan bas kuka na kin de parents, nimang ari kasiyan na nakon na Sunday ay Mayra. Sa sumaya di kan pikir beu nako mo kay ba kana ko ri kun eri to koran. Anda pa
kanapa kan de bikin baun kuna mi yang temero kawan impete Yesu bukira pasangan kami awak saben to kan kai ibukini meten ina pok dawe karai do kin do kuna mi kamasan nangani tadi kayo kambasin apa iya bangana yaro ko meton tayo pun kakawag panarari na tekin tayo atau jangan itu teman biya baik enang nakoroy taka para oy metata roy oy rapa ina pok dawe atau kami minay enang nakoroy taka para ay pun nagi katukinan no era po ay napo kinapet dawe na feedback atau kami minay ikaw kwawa ay ina pok dawe kora pa ay kwawa ina pok dawe ay era pa Reirei pa e metata o meni ko kongora ina pok tiasua ni meura era pa ina pok dawe atau kami minayo erang rapa taka para siya nang metata roy pesin dapat itu ba kasi kan dia baik kau kasi meton tayo ano pag daw ay bugin de ami feedback ada kemasan ko kena ko tayo sigara pa daw kay pun ngaya san kay din tamin roy ben ako kunan nang ali to kunan no tal metata na tiaka ade nakay di no yai te tayo kay kapesin dapat wara de tadi wa manu tayo kayo ya pun nga panaw ni kakay taw nakoy mi bugin nanomin temet tuan nidiri naidi mengaida ni Borau Inanon Taeka may mwana ni karukwa sarokon narakawan luang taidiki ay pun siya no warik te taidiki ay pun siya no warik te taidiki daron nare manayaki ay rong disadete ero ko na bento kina ara Borau men kami Inanon Taeka atabu ebe sining ina ba kora pa na bang kwere ko temet no oray lagi nam radio kwere ko meta ko de live de YouTube at de Facebook ikai tahu kami na mitay na kamasa na ban ni dira ino de Borau may mona ni karko sa rokon narkawan huwan tayo kin tayo sa roro kon tokin tayo ay ko wayak dodo kitina na konting ngapong arakanta ni nga ba tiasuan mga ang anila na temerung bas ni mga kauna na ben ranari ni mga kauya na ba kanon te takaruay wang kanyan tayo kin na konting ngapong sina kaini dan taron tayo tatawari ko menayay tatawari ko meta ko mayay o tatawari ko kunan no panaw mayay sina katabu siya wari ka sina buperaki antar sino poy ko sky daw ko tamera Joshua ibukin kanuan tayo kayo nara Borau Inanon nam Taeka sa Borau wakin ang tayo kora ba kay ko ngani ta ko na meta ta no tayo sa busi ko mga orang kila iro mimin jawai pako na kay dira Inanon tami meroy ibukin naram Abia karawag pa ni kapan ilura ino meaura mea poroy menano ponna sim ngare sa gitu gini kakaiduan tayo nako si busi ko na no ngaira pokiran tayo nako ni kay didira dami meroy sa busi ko bako na kawak ni ino panin tayo di kayo nanora e papag pas kan no tan tangay na kana poroy menano tamera ko pia karkoy lay si kan no na pete mga tayo di kinti ngapong asina ko na mga ritano ko yara Borau Inanon nam Taeka kana Borau menom tamera ko pia karkoy de sa busiko kakapaya nun tayo kayo sa busiko pa kay retorno ko yung Kristo Yesu ada puning ay arawi or sa kamayo amen aya punje wana lagi ni kakaitaw an karabara na ko min tayo ni kakatikiraw ina ben ako mi sinabi ni tikiraw nun tayo kayo good night ni kaben ay, ano correct sa ben nakuha ko tikete ni guys sa kainira. Ano correct?